hei hi Akashvani Aizol ani chanchin thar achiar to sil mun sangi Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman po haukhum hauzel chuan Mizoram in sum nar thatak ane theinan thei top chwa apoimo ati Lok Sabha MP Pusila Rosangan Sarkar lai pui scheme omjenei zo ka kalpui turin sarkar na thokte ma ba khotlang mi puite an poimo ati Prime Minister Narendra Modi an Nimin Khan Gujarat a chengbai bel se singruk chuang senga masona project shang lungphum aphum Minister of State for Personnel Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh chuan sarkar in pension siam thatna kalpui mek zinga kum upalam le meichhia te ngai sak anni thu asoi Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman Puhaukhum Hauzel chuan Mizoram achia atang le thil danga changa state in sumnar thataka nei theinan thei top chwa poimo thu soi he thui nimina Mizoram Resource Mobilization Committee le Central Government Organization thutkhoma soin kalkhom te chu Mizoram mason atan until ti thei te ziaka committee ne na thelu turin an ngena state mason turatan sumnar thatak om theinan thei top chwa poimo thu asoi meeting a hian sarkar lai pui hnuaia thok department shang Mizoram chunga omte chuan an na tho dan an mamole an harsat na to ten soya sutkian pui dan om chuan Mizoram le tun ain an tho hlok le zwal anin be se thu an tar langa custom department hnuaia ko wara tol ruk cheng vai bel se za somthum pakhat hu man ani to thu tar langin an man sa da that na mun tur kudam anin dei lo na chuan harsat na athlen thu an soi lang bok Central Government employees te hian Mizoram sarkar in che na tur quarters ngai to sak theise an du thu an tar lang bokani Lok Sabha MP Pusila Rosangan sarkar lai pui scheme vilpui turle sotzok le omjenei zo ka kalpui ni theinan sarkar na thoktu te ba ka khotlang mi puite an puimo ati he thui ni mina longlai DC conference hall district development coordination and monitoring committee thutkhom ka ishwaya soin Lok Sabha MP chuan thutkhom an buat sai chu sarkar thoktu te ba ka khotlang le tlom ngai pol shrai tu te ngai dan ngai thlang na hun poimo takani thu soya sarkar lai pui scheme vilpui turle harsat na soi ho turadin district development coordination committee chu apoimo thu soin omjenei zo ka kalpui ngai thu soi Pusila Rosanga chuan disa thutkhom masa lorel to angin longtlai le sia ha inkalpo nu tura permanent bridge over Tupui ferry sakna tur DPR Rahman ani tho thu tar langin hele hi meters ni somnga pasari point pariata seile meters som pani point pakhat panga azau tur ani thu soya he malak na hi a hlotlin chuan longtlai le sia ha inkar kalhun chung hi na sataka ti tlem ani tur thu soyani longtlai disa thutko ma hian kumsang ni somni pathuma tanga somni pali chunga department som pasari noya sarkar lai pui scheme kalpui dan thlir le tani a masona na tho shang te chu sakzo ka tho ani theinan malak tu shang an soi ho ani The Mizoram Water Resources Management and Regulation Bill sang ni somni pali chu Nimin Khan Assembly thutkhoma member 10 lungral takinan pass bill nei tu Irrigation and Water Resources Department jangto Minister PPC Vanalwa da chuan mishing lopung zela Mizoram tui na nei te mumal taka en kolapoi moti a khovel thang zela tui en kol na fel fai taka omlo chuan nakina harsat na ompal the ni ti soin bill chu department tin tan thil poi mo ani ti a en kol na tur council sangber Chief Minister Chairman na hnuaia ni don ti soin khotlang mason nan bil tangkai takani be sei ti soi ho na hian member pariatin soin house leader pulal do machuan sarkar masati ni ma se thil cha ani photchuan chomzel chu ramta na tha zo kati a bil an soi ho meka amala tu chu sarkar kalta MNF sarkar ani ti soin bil thatak mitin ta na poimo ani ti asoi Chief Minister chuan House bill chhop chwa konga department ten zirchian poimo ti soin dan anga man ani don chuan dikfam kim lo siam that ngai tam tak om thin chu department in enfia nan mangse du thu soi bokani Opposition leader Pulal Chandamaral te chuan bill chu Mizoram kalzel tura thil poimo ani ti a khovel sikle sa in thlaka wanga tui nakang chat mun tam taka om thin chu thang thar la omzel tur ta na poidon ti soin mani du thua le hnuaia tui na ver te po dan hnuaia ver ani thei tur chu tha ti thu soin sarkarin a hlokna telve the turin omjenei zo ka kala poimo ti a bill thatak ni in pas ni ma se a mandana poimo zok ti soin dan tha an pas sumi puiten an sha thein turin zirti rapoi moti a thangtar local zel turten an man tangkai thein turin bil chu a thlop thu asoi
Health Minister Pilarin Puin dam lote dam doya en kolna sen so sarkar in tum thei chin healthcare bill aba zong chu financial year top ma impact chwa vek tumani ati he thu hi ni mina assembly thutkhom zo na le chan huna soin Pilarin Pui chuan SCDP sum chengwai bel chi za somnga atanga healthcare bill tur chengwai bel chi somli da shan chu sem chwa alani lawati a sarkar na ansan hima chief minister Pulal Doman chengwai bel chi som panga pechwa ka SCDP sumatanga pek tur cheng noi somli an pek zo huna bala pek lau cheng baibel chenga le noi ruk vel la ala dona ti a heng ba zong hi financial year ma in pek chwa vek tum ani ti asoi health minister chon SCDP top to wangin health department noya health worker le thoktu dang an sorchin te roi chunzom thei ani to lauti soin sarkar masa khan health clinic mun janhi som thum panga din ani a henga thoktura SCDP noi roi te chu SCDP top to wangin roi chunzom arem to lauti asoi Minister John Department Chan Health Noya Thoktu Indai Launan Sataka Tok Mekati a Dr. Posno Khala Poza Pakhat Omin Nurse Za Somli Pathum Post Rak Oma Health Worker Zali Sompani Omin Thoktu Dangpo Indai Launan Tam Taka Omekati a Zora Medical College Dr. Zirmek Kumin April Tha a Zir chuak tur te an chhor thei huna staff in dei lo na azia oma be sei ti soibok Pilarin Pui chuan Mizoram Primary Health Center a medical officer Dr. Omya lo na sompanga omati a PHC hong turin mi sing ni talin an chhor tangkai thei turani a CHC a mi sing ria tal chhor tangkai tu an omangai ti soin sarkar masain CHC pakwa nei to ba ka nikum in thandon naya PHC pasari te CHC a alo hlan kai chu thei to pin sarkarin enkol zui tumti asoi Serchip District MJA member 10 Thingdola Horticulture Department Malakna Center of Excellence chu Nimin Khanan tloa COE muna dragon fruit strawberry tomato le thlasik thlai dang chin mun an tloa Serchip District MJA te an president Pusilal Mingluan Hovin COE Project Officer le Kolsip District MJA Shrai tu ten an lo dong songa COE of Project Officer PPC lal nga sangi le thoktu dangten MJA member te hi an malak na te shilin he center strawberry le tomato an chin te chu ashala kalin zong chang thlak le an ngaya thei top chu aching tu ten sum chang thlai hlok tak ani thu an soi Kolosip DHO pusi zo sang le na chuan MJA te ne na tho ho na thatak ane wangin lom thu soya department malak na a amunan tlo a azir chang the chu lom om ati thu soin chunzom zel turina cha ani Serchip District MJA te hian nimin choma lam khan vai reng te le ache vela ramri mun then khatte an tlo bokani chanchin thar hi Akashvani Aizola tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi and Nimin Khan Gujarat ta cheng Bible che singruk chuang senga masona project shang lungphum maphum heng lungphum te hi power generation rail kongpui textile zirna tui supply connectivity le khopui ti masona te ani a PM hian Nafsaria PM Mitra Park Saktan na athok boka pungkhom te hne na thu soin Prime Minister chuan voine tanga na tho tan tur PM Mitra Park chu textile sector ta na ramchunga hetianga park masaberani thu asoi he hian textile industry ti chakdona textile industry a hian India chu ma son tir don ti soiboka India ram chu mani inrin tok na neya siam turin sarkar in ro manna siam mek ti soibok program nei chung hian Prime Minister hian project enge mozat lungphom phum ani Minister of State for Personnel Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh Chuan sarkar in pension siam thatna kalpui mek zinga kum upalam le meichia te ngai sak anni thu asoi Nimin Khan New Delhi Standing Committee of Voluntary Agencies voisom thum pathum na thutkom kai shwai tu Jitendra Singh Chuan meichia te tan khosak ol samna tur policy adwang ani ti a Minister Chuan rampum khwa pa pension adalat voisom na akai shwai bok forama hian ministry le department som pani te pensioner telung oilo na thu soin za asomruk chu muna chin felani a pensioner telung oilo na chin felani thwai theinan pension adalat bot se ni tur thu asoibok chanchin thar pwanti top mai na tlang pui Mizoram Resources Mobilization Committee Vice Chairman Pu Haukhum Hauzel chuan Mizoram in sum nar thatak ane theinan thei top chhuapoimo ati Lok Sabha MP Pusila Rosangan sarkar la pui scheme omzinei zo ka kalpui turin sarkar na thokte ba ka khotlang mi puite an poimo ati
Prime Minister Narendra Modi an Nimin Khan Gujarat ta chengwai bel chasing ruk chuang senga maso na project shang lungphum aphum Minister of State for Personnel Dr Jitendra Singh Chon Sarkar in pension siam thatna kalpui mek zinga kum upalam le meichhia te ngai sak an ni thu asoi chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani